Hidup paksa susah tapi senang, teridahlah Tuhan kemuliaan du, bas kerina paksa kegeluhan. Menjua-jua senina rasturang si ikelengi Tuhan, jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta bas paksa endah. Belin pengharapan kami, kam kerina pe tetap lit ibas sehat-sehat, tetap semangat, dengan ergiah-giah tetap ukur ndu guna ngikuti kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Mari dage ras-ras kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 307 ayat si pemena sindeken ras-ras. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton tertoto kita. Tuhan dibata kam Bapa kami si mada kuasa, kam dibata Bapa kami si mada kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngadap man bandu mindo perkuah atendu. Bagai pemindo kami gelai alamindo kerina salah lepak kami. Pulung kami kerina anak-anak ndu guna dengkehken kerna katandu. Gege kuasa kesandu si badia, si erdahin guna ngajari kami. Gelah banci pe antusi kami erti katandu. Dengan banci pe ngeluh katandu tetap ibas kami. Erbuah ibas lagu langkah kami. Terpuji kam Tuhan, sebab re kami ngadap man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina rasturang si kelengi Tuhan ibas perpulungan jabu-jabunta bas paksa enda. Mari ras kita ngoge kitab sada raja-raja bindu telu ayat 4 seh kubas ayat siwa. Isina bagenda. Sekali jadi lawas raja ku Gibeon nehken persembahan, sabab ijeme batar-batar si terberita nakal. Ibas paksa-paksa si enggo lepas, iseh kena ije 300 persembahan tutungan. Ibas berngi trida Tuhan man bana, ibas nipi, jana isungkunna raja, kai atendu kubereken man bandu. Ngaloi Salomo, ngurusur icidah kendu kekelengendu simbelin man bapangku Daud. Suruh-suruh hendu, jana menghuli ia, patuh ras bujur man bandu. Jana terus nge icidah kendu man bana kekelengendu simbelin, dingen tetap. Alu mereken sekala anak dilaki man bana, si sendah enggo jadi raja, nggantikan ia. Tuhan dibata, enggo iberendu aku nggantikan bapangku jadi raja. Aminna gia aku muda dengakal, janah laku eteh kuga ndalanken dahin raja. Enda aku ringan i tengah-tengah bangsa, singgo ipilindu jadi si kerajangendu. Bangsa si teremna la terkira.
Maka berikanlah man bangku kepentaran, ngerajai bangsandu, alu kebujuran ras kebeduhan, bedakan si bujur ras si jahat. Adilah bagai ijange aku ngasuk ngaturkan bangsandu, simbelin enda. Sajenda me pengogenta. Ibas kebaktinta enda, iajuk kita kubas pemahaman karena temanta, mekapkan muda tapi pentar. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, umur labo menentukan sesekala enggo pasti pentar. Jadi adi ikatakan kalak pentar, enda rikutkan pengogenta, nggo jelas kal iturikan ije kaikin kategori entah pe kriteria pentar. Makana ibas biasana entah pe semalna bas kegeluhenta, maka labo kita banci mapas, labo kita banci metuda, labo banci kita menghakimi, entah pe salah menilai nangdangi kala si muda dengar. Sebab litne si idah muda dengar pe nggo metua sepuhna, pengeranana, lagu langkahna, enda tuhu-tuhu erbahanca kala si metua pe rengena ate. Tapi di kana si idah nggo pe umurna meganjang, lakabo icidah kena biak nakal jadi kalak pentar. Semaka mekatep kange ning kalak ka menilai ia. Lakal siarap dia bagi nggo metua tapi lalap bagi danak-danak nina. Jadi nin laka harusna bagi. Adina banci kalak muda pe pentar, adi singgo metua nggo pasti pentar sebab nggo melala pengalaman geluhna. Nggo melala si ipelajarina karena turi-turin kegeluhan. Rikutkan ogen tenda, ijenda iturikan kugakin rumusna. Kalak pentar, entah pe kriteria kalak pentar. Jadi kriteriana rikutkan pengogenta enda dai, maka ikatakan salomo enda kalak si erkeleng ate man Tuhan. Jadi kalak pentar enda prioritas geluhna mekapkan ketedahan atena dalankan dengan geluh ibas kata dibata. Sebab kai kata dibata enda melala pelajaran si ngajari kita kugakin arusna kita dalani kegeluhenta. Kata dibata enda mempersingeti kita gelahna peraten Tuhan, surah-surah Tuhan tetap si darami rasi dalankan bas kegeluhenta. Maka adi ikatakan rikutkan ogen tenda muda tapi pentar, enda ngajari kita kerina ICP iya. Adi nanggit iya darami ras dalankan surah-surah Tuhan, kugapa pe pasti nga ia pentar. Maka labu kita banci maka harus mempelajari karena kata dibata. Maka si berikutna pe sinendai maka kepeken Salomo enda maka pentar, ia patuh begiken pedah bapana Daud. Ipelajarina biak bapana. Jana ia tehna kai siman usihan ibas bapana. Mahamat ia orang tua. Jadi adinalin anak lah Muhammad orang tua, labo kepeken banci jadi kalak pentar sukses. Enda kugadage kita sebagai orang tua ngajari anak ta, gelahna anak-anak tenda muda dengar pe ia banci jadi kalak pentar, banci jadi kalak pantas. Enda me pengarapan ta manana anak ta. Sebab 10 pedah dibata, ibas pedah si pelimakan, lid ijay poin khusus man orang tua. Gelah kerina anak-anak Muhammad ras perkemalangan orang tua. Jadi tentunya enda kamu kepeken perulihan si rubahan sa Salomo enda jadi kalak pentar. Dengan pe isenakan ia tutus mereka persembahan-persembahan man Tuhan. Jadi artinya kalak pentar ia tehna apa isi kerajaan Tuhan, jana ia tehna ka apa isi kerajaan na, bagai pe si kerajaan kalak si deban. Si banci ibagi kena sebab lit ititipkan Tuhan rezeki man bana. Jadi ngo perlu ia belat-belat sa. Ije ia lo kena pemere, ije ia lo kena rezeki,
iingat si kerajaan Tuhan si penting na kalebe. Maka na ula arkiti-kiteken buena pemere si iberikan Tuhan, piah lupa man Tuhan, leket ukurta nandangi pemere Tuhan. Maka di sini kubas ayat 4 dai, maka ikatakan ijenda, maka ibas paksa simbol lepas, isah kena ije 300 persembahan tutungan. Jadi untuk mere persembahan mandi batai prioritas. Labo gelah enggo, labo pingpingna, labo unyilna, tapi si mejilena. Ula kita biar ikatakan kala tual ibas mereka persembahan, banggalang si bere, kita kelit buat tentang. Tapi merelah kita asa buat tentalit. Ula si pekitik-kitik banta, adik kita belin. Adik go ipercayakan Tuhan, tanggung jawab si belin, arah kepercayaan rezeki si ititik kenaman banta. Makana kai si idahka arah muda tapi pentar ikutkan arah kegeluhan Raja Salomo endandai, maka tupung ia jumpa ras Tuhan ibasada pengenahanan, isungkun Tuhan kai si iperlu kena, la ipindo kena guna kepentingan na. Labo ipindo kena gelah ia termurmur, la ipindo kena gelah na mahangke kalak krina manpana, tapi si ipindona kepentaran ibas di batanari. Sebab kai kepeken ia sangat mengidolakan, membanggakan kegeluhan bapana mekapkan Raja Daud. Semakana ibas perjumpaan ras Tuhan pe tetap ipuji kena bapana alu ngatakan bapangku mekapkan suruh-suruhan dunina. Ia menghuli dikap du anak ipuji kena orang tuana. Ia menghuli nina pas pertoton na pepang ia ngatakan zaman di bata, maka orang tuana menghuli. Jana ikatakan na pe ia patuh bapana yang dandai. Ikatakan na maka ia bujur. Jana terus nga icidah kendu kekelengan du manbana nina. Enda me pengakun Daud enda. Jadi adik anak si muda dengar ikatakan ia pentar. Ia tehna orang tua si biak nakin harus ihamati. Si biak nakin harus ikelengi dengan isampati. Adina sukses ate anak ta, ya sukses ka ate ta nanggangi anak ta, enda harus siswankan manbana. Gela ula kari pemetah ngenca iya ayakna, pendahin ngenca iya ayakna, sen ngenca iya ayakna, teman meriah ngenca si idaramina, tapi si penting manbana mekapkan, kuga yang hamati orang tua, dengan ngenen kai si manusihan, ibas kegeluhan orang tuanya. Lalu bagaimana maka banci ikatakan kalak si pentar, la ia lupa nandangi orang tua si engkelangi ia, singgo ipercayakan Tuhan jadi wakilnya. Bagipe ngaku ka ia, jadi kalak pentar enda ikutkan ogenta ku ayat si pepitukan enda dai, maka ia ngaku keterbatasanna. La petua-tuakan, la pebeluh-beluhkan, semakanina man Tuhan. Enggo iberikan du aku gantikan bapangku jadi raja, amin nape aku muda dengar. Jana laku teh kugandalan kendahin raja. Adilang mabanci nina, gampangnya enggo pidah kerina babat papaku nina. Tapi lang meteru ukurna, itandaina dirina, sadar diri ia. Maka kala si pentar, amin nape muda dengar ia umpamana, ia itandaina bana, jana itehna keterbatasan ras kekurangan na. Jadi isi pikitenda, adi beluh ngencaro surusya kak banta, labo terajari. Megi kenise pelabo kaki tanggit, ia jari pela kaki tanggit. Tapi ijenda, Salomo ngaku ia, maka terbatas ke pemetehna, jangan sadar ia nandangi kekuranganna. Enda me banci ikatakan, katu kategori kalak si pentan. Janape ngaku ia, karena peluang, ras tantangan di masa depan. Kepekan bangsa pilihan Tuhan indah enterem. Kugangin ku karimin pin satena. Makana ibas tantangan si idahna guna memimpin bangsa pilihan Tuhan indah. Ipindona penampat Tuhan. Ya iandal kena kuasa Tuhan. Ijenda me si idah makana Daud enda tuhu-tuhu ngidah tantangan peluang ibas masa si rehenda. Dengan si istimewa ka si idah ibas kegeluhan Raja Salomo endandai, maka ipindona
man Tuhan gelah banci ia ngerajai bangsa pilihan Tuhan alu kebujuran, dengan beluh ia membedakan apa isi bujur si jahat. Sebab mekatap dah kama dinggo pejabat lanai terpandang kerina kalak muji-muji ia, sebab isai mandang ia, isai nalah kenia mis ngaakap nalanai payu. Tapi isai dasar lomo pangata kenca, maka minina kutah kebujuran Tuhan, beluh aku beda kenca apa isi bujur ras apa isi jahat. Enda metentu pendilo, pengajuk, persinget, gelah kita metenget kerina, gelah na alu bagay, banci pe, ibabai kita kerina, gelah erkemalangan man Tuhan. Subuk muda entah metua, kerina kita harus jadi kalak pentar. Mismin nina sinterem, bagah me adi anak si kerajaan Tuhan. Lanahanan umurna, muda denga pe, jadi usihan. Metua pe, jadi ikutan nina. Tua-tua keladi, semakin tua, semakin bijaksana ninakin panditanta Andar Ismail. Jadi kerina kita indah harus ngejadi kala si pentar. Sebab adikala si pentar, pengendesan geluhna, penaleman geluhna, ay mekapkan mandi bata. Jana pe, iterna isi biak si manhamatan. Kerina kita indah, isi si biak manhamatan, hamatilah, ulah kita mekarus. Bagepe, tupung lit buat tenta, labu man pantai kerina, ulah punjut kerina, si kerajaan Tuhan berikan man Tuhan. Si biak man sampatan, si sampati, jana si sikapkan ka guna masa depan ta. Artina perlu ngendalit kerina keseimbangan. Lalu bageda ke kita kerina iajuk, gelah nape tetap mahamat man dibata, perkemalangan kita man orang tua, dengan sadar kita karena isi kita, karena kekurangan ta, sebab labu kita bancing geluh si sada, tapi perlu kita sideban guna nampati kita. Tuhan si masuk-masuk kita kerina anak-anak Tuhan, gelah metah kita, siapa ikin si bujure mandalanenkan, apa si jahademan silahankan, gelahna pinter dalanta, kubas dalan ketuhun-tuhun, si iajuk Tuhan, guna si dalankan tep-tep wari. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujurta, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 200, ayat si pemenang. Sini kelengi Tuhan, mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kambingin pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan singgo ipopulung kami. Pasu-pasundulah o Tuhan, kata singgo idengkehken kami. Gelah ngasuk kami geluhken geluh kami, erpalasken katandu. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu-jabu kami. Gelah kerina kami erkemalangan man Tuhan, mahamat kami man biak si man hamatan, janah te kami silit ngo ititip kenduman kami, ngasukka kami pe, mulihken saman Tuhan, guna numpak-numpak, dahin-dahin pelayanan, bagi pe pebelangkan beritandu si meriah, ibabo duni enda. Tuhan pasu-pasundu kerina ngawan perpulungendu, gelah kerina tetap li iba sehat-sehat ras menjuah-juah. Pasu-pasundu daging kulana, gelah tetap menjuah-juah, damai sejahterandu jadi si kerajaan. Bagai Bapa artoto khusus kami, nandangi kekelengan kami, kemahendu diakan Bapa Bobi sebayang.
Bagepe kekelengan kami nande Romaika, rikut peras kekelengan kami nande Andi pinem beruginting. Silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kuasandu Tuhan sinampati dengan numpak-numpak ia. Bagi penaras Bapak Agnes Purba, si sangana iop nama i rumah sakit, Tuhan si memulihkan secara sempurna kesehatanna. Kerina ngawan perpulengan dusi sakit, sumu i rumah sakit, man bandu ia yendesken kami. Ertutupi kami nadangi kerina anak-anak ndu, menaken anak-anak si kitik dengar. Bagepe anak kami si sekolah rasi kuliah, singgur dahin bagepe si lengar dahin, singgur jabu bagepe si lengar jabu, si tadi ras orang tua bagepe si daw sirang ras orang tua. Sampai ku orang tua kami sila naikuh jabuna, bagepe orang tua kami si kuh dengar jabuna, bagepe orang tua kami saitun, pasu-pasundu kerina o Tuhan. Dengan pe o Bapa atau kami man bandu pe. Gelah kami si masu-masu, kerina kegeluhan serayandu, bagepe modraman klasis ras runggun. Tuhan pasu-pasundu pe pengurus kategorial ras pengurus PJJ, ibas ngaturkan dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah gerejandu. Presiden kami Joko Widodo pe tetap nesken kami man bandu, gelah ngasup yang ngaturkan perjalanan negara Indonesia enda, ras kerina tim nasir dahin ibas pemerintahan, gelah rakyat tetap sejahtera, aman, makmur, sehat, khususnya ibas menghadapi ke pandemi COVID-19 enda. Pasu-pasundu kerina tim medis, sehat menjuah-juah kerina daging kulana. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu kerina anak-anak ndu si terkena korban bencana alam, gelah ia pe tetap megenggeng dengan megegah ibas Tuhan. Bujur Bapa, pasu-pasundu pe kerina kami anak-anak ndu ibabo doni enda, singarapkan perkuah atendu, gelah pula kami arah pandemi COVID-19 enda. Kam sir kuasa Tuhan, sebab te kami tetap si jayang geluh kami, si mereken serpang pula ibas krina perbedaan kami. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap serasa lalap, sebab kam kak pengendesan geluh kami. Reh kami ngadap man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Pejuang-juang man baru kerina senina ras turang sini keleni Tuhan. Perpuluhan jabut-jabunta bukadu bas paksa enda. Jumpakah kita ibas kebaktin perpuluhan jabut-jabunta minggu silam. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, tetap si jaga kesehatan ta, tetap semangat dengan pe tedah lalu sur ateta guna jalankan pedah-pedah Tuhan bas kegeluhan ta. Tuhan singkuhi kerina, hai si perlukan kita. Berjuang-juang man bata kerina.